की खूब और का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. भाई साहब ओ भाई साहब माय गॉड सब ना itu Umsaw ke Bashir lawan kinsan hakwe ke Shnong Briew ke Blatib kum ke Shnong Dhaharali ke Bahab ke distrik Uttar Kashi jangga jila Uttarakhand. Hagan ke jingja haduk menta kidan sangut ke bayap bat bun ba ke bidang Rngai. Ladan bun ba ke Ïing ke Sem jang ke Briew bagin thup nuduk ke homestay, ke hotel, ke restaurant, ke syak Rong ke Umsaw ke baklan bor ke belawan kinsan-kinsan. Ke Sorkar Uttarakhand ke lakhot kirki di Kishipai ke National Disaster Response Force bakin wan syagan ke jaka banyarap yakipat ba. Menteri Keterangan Kampo Ïing ke Sorkar India Amit Shah lofon Menteri Rangba ke Uttarakhand Pushkar Singh Dhami berulah hukum yaki pulit ke Indo-Tibetan Border Police bat ke NDRF ru bakin poi wud hakate ke jaka. Kejingin julor hakan ke Shnong kolong ke Bashir hadu kata-kata haka bagladan ru buntli ke jingri naduk ke blang ki masi ki bla syarong haka भाई होटल फोन करते थे जानी तो गेम को 8 मुनिए रोल तो भागी अरे कच्ची ने कच्ची भाई कच्ची पितरी फोन बानी मेरी भाई बार रोज के जा रो रात on tel का नॉन तो ए भाई बार निकली भाईगा मेरे को बोलो हां ए होटल का चलिए में बेटा आ क्या भाई नहीं आ भाई दे कल के रात ना ए पे ना भाई आ भाई बोले कि ना आ भाई दे मुख भाई सो थाई बहुत This is the location of the mudslide at the Dharali village. Around 13:45, a major mudslide had come in the Khyllem Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out and the road has got blocked. The villagers on both sides have been evacuated by the army column which reached on the ground. Presently, the villagers have been asked to stay away from this side as the mudslide is still continuing. One casualty has already been evacuated to the MI room of Harshil, and rest of the efforts to locate the persons who have got swept away is ongoing.